Nazi ey'shisa bhe kuthiwa sekuboshwe uSiqiniseko Mvelase odume kakhulu ko-TikTok eboshelwa ukukhuluma kabi ngegama likaKhuzani uMfokampongose. Ake ngiqale nginibingelele bafethu la kweSiqiniseko SA Media. Moqala ungena-ke ngicela wenze ubulungisa-ke ucindezela phansi nka-subscribe uphinde ulike la mavidiyo-ke engikwenzela wona. Webafethu-ke imbiko isiphumile-ke laphana-ke ukuthi-ke sekuboshwe insizwa eduma ngokuhlaza umculo kamaskandi-ke lapha noma abaculi bangamaskandi-ke uSiqiniseko Mvelase-ke uduma kakhulu ko-TikTok-ke laphana-ke uboshelwa-ke ukuthi-ke laphana-ke ukhuluma neze noma uliphatha neze-ke igama-ke likaKhuzani-ke uMfokampongose. Le mbiko-ke iveze uthibela-ke laphana-ke ubhale kanje uthe-ke laphana-ke sekuxavulwe-ke amaphoyisa-ke sexavule-ke uSiqiniseko Mvelase-ke laphana-ke okhuluma-ke kabi-ke ngegama likaKhuzani uMfokampongose-ke ko-TikTok-ke kuvezwa nguyena-ke uthibela futhi uthibela-ke oyiligidangoma-ke likaKhuzani. Asazi-ke bafowethu-ke ukuthi iyozala ngomoni-ke makunje siyakhumbula-ke ukuthi uKhuzani uMfokampongose-ke uyeza-ke umsebenzi wakhe-ke nge-15-ke abantu abaningi baphawulile ngalolu daba bathi yeyi lento beyihleliwe ukuze lo mfo engaziqale nje ayihlaziye-ke le album kaKhuzani-ke ezayo. Kusho abantu-ke bakhomenta noma-ke baphawula-ke ngalesigameko eshiwo-ke uthibela-ke laphana-ke ukuthi cha basola ukuthi-ke yena uKhuzani beyihlelile lento wenzela ukuthi umsebenzi wakhe ungaphazamiseki ngoba kahle kahle bathi ukuphatha igama lomuntu neze akukho right kunalo icala liba khona lalokho. Asazi-ke ukuthi uMvelase-ke uzothiwani-ke ngalolu daba lakhe-ke laphana-ke kodwa-ke sokuthatha sekube njengoba kunjalo-ke sithole-ke nokuphawula-ke kwabanye abantu-ke abahlukahlukene-ke ngalolu daba-ke nabaseduzane kwakhe-ke uSiqiniseko Mvelase. Sizolokhu nje sikunika njengoba-ke kunjalo. Thina-ke sisiqiniseko SA Media-ke sisathi nje shelele hlala khona la ekhaya-ke uthokozele nazi indaba ziyeza nezinye nelanga selishonela. Salute.